Monene twakirango Steven Okwaeri gatote wango genda buya. Kwa majina ni Masika Jared, MCA wa area hii ambao ni Kegogi Ward. Nami naungana na wale wengine ambao wamekuwa wakipeana rambirambi. Nimepeana rambirambi zangu Julius na ndugu na jamaa na marafiki wote wa familia hii, hasa ndugu ango wangu pia Mheshimiwa Chiminoro Angoni Ekegusi Maguto no mwaba Ngoni Masika no mwaba Chimi Igosti aireli bagase amabaya asenjo mbwata mwana no naiga tingo kwana mange kuna arure ngora Your Excellency ngasoka nare ngere kini asenjo wachire na tigirake taki atarakwana na bora nyore tugociekerera abandi commissioner nteto tumie less than 1 minute okwani abantu nende otaranyarangi nichengo anyarangi norigererio ndo chaiga bya serikali atoe ngora asoma yobwanja commissioner karibu. Buyamano mheshimiwa Maria Tane Jackson Bogonko Seito ni gaiga mwegosira Steven no yominto kurunka gaiga na ndine roto kinia n'umuntu orengo muya sana tingo cyo kutwara mange na abantu bandi tawakara ko mali kisi county government sabazo ni behalf ya abantu bari gari cyungo kwani abantu utenera abafanyikazi bandi be serikali tigana inchemba kwani abantu bami tubekinyereke mbiyamore Jefferson Werodia mwe kanse ito aria manya Kongo enchena chega karata kwaga na korone mugambi ngwani setu kwa na manga sininga Amedia maneno baruto ni naruto karibu usongo cha kutoa pale na kutumia mheshimiwa wako kuendelea tinto tusikira bande ndio sana wani hapa ya boss singa jinsa Your Excellency mugabana James Ongwae kwa gamba bija mukamba no mheshimiwa Chimi tuko basabanya nyasaba sini bora enya sawo kurwa tusikitabara ibaro bonsi mwe MCA one igirira abantu baitu bamo koko rumuntu minuga gwitu kagwitwa ugwake kura aria se assembly lengeria abantu bamino mugabana mungarao aba MCA baitu bakurubuge tutu chache mwensi kamuranje mware to busuku mugake kura ikubute iga etwe gasi ne serikali burungi uri gasi biyo mugabana ngwa mwete aba MCA bamanye kwishara kulingana nabo baitu basita bagaeti bakamuseri etari ekoti angatulime awero bagari ase ebrevu ga moko nganjira orenge mesani one ne familia yonspi mumro wa monene Nathaniel Moswat Ruth na bana ne chian ko chia onara mesani one Charles Nahara Korea bonchari na ndemo chana nyoru na ona chira iga korete ngara wane pole na ende pole kuma chuno kama eso umuga kangwen isa umumro yonde kuraro ko go mwa akabana kati yonde kuraro ko go mwa akabana kati na seri miaka mingi tuancha imenere no nurenge mwako mukuru ekara umro ya jimia ko ligitikura 1969 umongino yo akoro ku Elizabeth bana bairo mongina akarete karenga kanyaro kagasini rutu naye no moke kwarenge kwabo kware tarago tamono akoro ku Elizabeth
Bwana ngolinga neli mubaba. Abaminto mwesi nabakwandi mbiya muri Mama Ruth na Jimmy Angwenyi nasema pole sana. Steven n'umuntu namanyire for a long time, was a family friend. Karaba chite Nairobi kopere gasi. Ito muchioyo noma itenga naona arenge. Pole sana na ende pole. Umwana oyo minto talire sabali eto buna mwanya bantu. Tugatosabere umurinto Steven yatara ne sabali ya mwanya mantu. Esikero ya murega iga no koranga kinu chiorere no koranga ki ukutare sabali ya Steven. Asta. Wakieni. Lakini wana miaka nero ya minyoki. Wasegono. Igoyo no mochimo tangu kwa no mochimanyete. Tuambia. Na roho nzuri. Na inatakiwa mtuambie mambo ya Mungu. Sasa hii mambo mengine mumeleta, mnaharibu mambo ya kanisa, hata mnafanya watu kuogopa kwenda kwa kanisa. Tusione hapa kwetu Kisii, tuone sisi kwa maana mtu situfanye hawa ndugu zetu waogope kwenda kwa kanisa. Kitu ya pili, na serikali. Na wewe na tukamwambia yeye pia ni mtu mzuri. Kamwambia wengine ile pale tulikuwa tumetoka hapo. Tumeingia sasa kwa hapa Kisii. Alipokuja hapa ameanza hii barabara ya hapa Kegogi. Hiyo barabara ya Kegogi kwa lami inapita paka hii mambo ya maandamano na vitu vingine hatutaki kabisa. Maandamano hatutaki na hatutakuwa nayo hapa Kisii. Mimi nimeambia miezi 7 tu peke yake. Miezi 7 hakuna uwezi hata kufanyia mtu performance ile ya kuambia contract ka tumefanya kazi namna gani. Nilichagua hiyo nitaongea Kikisii. Nchebuno mu governor. Ngatwara mabagaga ya Public Service Board. Public Service Board ya inabwata abantu bandi bari gonsumbwa ko wari sinkarwete kuru lyomo abandi kuru marani kibinga tawanga tiyangende Kegogi wono egento kende inato mugaiga noyo minto murai Jafet tuakira chikura 20,000 shillings igaiga abana baria bobo ina baba kareso mo so in all I give you 30,000 shillings naende kutebenga tabarenga karoko naenda bako chigotaro nyore gento kugwete nsawe tabuate manyene ko ogwa bali mo gutarira na mo gutarira itongore chia naenda ogenda kunya gutarira igo naenda utigare na chiro chio katonyo ora kende igorende pole naende pole manyanga no to and have faith in God and know that Stephen will be the happiest person if he sees you happy.